Lahir anak agam gayu a. Lahir anak agam gayu a. Lahir anak inang. Mubu tayu kamat. Lahir anak agam gayu adan. Lahir anak inang pi gayu a. Bukan je salah hai donu. Maka dia tak anak darah orangnya kan ketika apa imanasah suazan. Hayya 'alas salah. Halo yang lagi di mana? Udah tidur belum? Idi ada di kali itu sama bang. Imanasah. Hayya 'alas salah. Manteng halo yang adik kangon pakon tengah azan tengah hanai rumput dengan azan pakon kan ayo lahir pun kan hana ga azan ke kamar kerja tengah azan hanai rumput dengan azan kerja ini yang betul anak agam lahir tazan anak inang lahir pi gayu azan bak punya unun nekamat bak punya wi kemudian na doa-doa untuk selanjutnya perle untuk anak begat ate baik kru hati anak baik tayu baru tajo tinong tayu tunong puplung kene barat nyan ne baca hai mak di saat ido ne watekan melahirkan nyan cok anak le temanon na azan hai tengku iya anak mit awaknya dia banyak hai tengku be'an azan kungku azan hana gedoa menyabit na lakon model-model menan be'tan karat meramah hindu efek kan mit mutun ai lakon tu kaki apa benda dah berapa kan benda model apa berapa tu pot tu lakon tu jamun tu nyokan ngamal dolahnya hanjut bu mengandung balalahnya anjit udah jino kan kamramah kita pegat teman hai mak entah kira lakon hang kemah kena rat bek nu pak pak ngada lido nu apa lagi azan teori now jud ma yang bek nu bedah don ja umnasah ni azan bakmi nyaya hanjut oh tekedil nu melahirkan hanaya hai ataupun naya hai cuman ya hai lagi habanya bek nu karata takut meramah kita kalia hantu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah akbar Asyhadu an la ilaha illallah akbar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar Hayya 'alas salah akbar La ilaha illallah akbar. Nyan meramah mak. Nyobit na dame boleh tu. Allahu akbar. Leh nazan mak ne baca hebah kul. Nana phai. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Adanya ne baca qul a'udzu birabbin nas. Dia bacanya, dia baca tabayat tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia bacanya, dia baca tabah surat tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nepruh bak punyung tinyak mak metuah. Alihnya nekamat dah punyung wi Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Leh nekamat nebaca tabah surat Iza jaa nasrullahi wal fath. Alih yang dak dua ne habis dengan selaut. Tujuan kepe efek rayut tat. Anu han ke ate, anu tengah mak metuah. Insya-Allah diji anu akan jauh daripada zina. Takkan orangnya keh ban ke ngan bang likut. Takkan orangnya keh tak namanya. Keh tak ulah ate anu mit takkan. Hana salah anu mit ayah. Hana salah anu ma. Lola kemah tho tiang na salah. Ma ngayah itu kang salah. Yang penasrani anu, yang Yahudi anu, iya ngan ma. Terima kasih banyak saya ucapkan buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, and subscribe.